kuyapay waychu Rantinapaqhanta mani machanincha Kolketanchepata misika haywakun Maktakasaytupi manay mamañaku Llapan manakaspa llapan harapawanku Pichupisaku waywayaka sakuwa Urqupi kurista pabrayta kepanki Allpata kaymanta walata Wasayamayta millispa Wayraman hichaspa Imayta kunkamanta Yakispa miyanki Inatan ruwayman Kunaka manano na yusisitingo Mitinas manay masiniyo Kunti wakatu Wakenta pakas papas Icari manachus pañapermanku Kamuskan kepatan Wanyus chiwaranchi Kuripa kolkepa Pizarrota kakaran Atagual pasipi Sumakta chalaspan Yukarimay ningwang Cita imatang buhay na. Raymig kunjay pihinatu pusis kakanay. Yapak kumpay kuna kumusak katakting. Tawa kolkeray ko sa unsa katakpa. Chito sa sikuyman. Yapan koray kuna uwak na takting. Akningsis kunata kukita kastasta. Asi kunay uyay sa kunsinang kama. Ay lumasi kuna kopi muchukting. Ay pagko kinakastisa manayangkat ko na kapakyanan ko pa. Kusi ko na ito ka na, ngayay ko na kapakwasi ko na iwas pa sa kakang kumanta. Mahtaan kami, amak kuya payway si. Pichu-pisa ke wayway ako sa tuwang ko pipulita karay sa tepanti. Ay patakay mas palawata, wal payamay tamichista. Wayraman hichikaspa Kenaypakunkantam Takliyata sakeway Kaykatakunakan Rumintan kaswawan Aswayan kukati Kuyakuynikitan Kowas kaykimantan Mahtang kami Hama